Večeras se takmiči u pripremi četenije. Za nekoliko trenutaka uključit ćemo se uživo iz Centra za kulturu Lukavac i saznaćemo više detalja vezano za ovu manifestaciju. Cijenjeni gledatelji, evo lijep vam pozdrav ovdje iz Lukavca. Mirsade, i vama također šaljemo pozdrave iz Lukavca ovdje ispred Centra za kulturu. Evo nalazimo se u društvu sa članicama nevladine organizacije Fatima iz Bikođa i večeras smo naravno tu da predstavimo bosansko-hercegovačku poslasticu četeniju i naravno evo večeras ovdje sa nama u društvu je gospođa Emina i njene kolegice kojom ćemo ovom prilikom dakle vas pitati. Gospođo Emina, evo večeras vi predstavljate ovu bosansko-hercegovačku poslasticu četenija. Kako evo osjećate obzirom da ste rekli da prvi puta ste dakle i večeras ovdje i svakako prvi puta pripremate četeniju? Pa evo prvo jedan veliki pozdrav ili veliki pozdrav i selami za sve gledaoce vaše televizije, naravno za sve ove prisutne tu članove i učesnike naravno na ovoj četenijadi. Nisam nikad pravila, a za sve postoji prvi put. I ja se nadam da će to da uspije, jer ovo su sve žene izvrsne domaćice. Tako da tu ide sve od ruke. Evo mi ćemo ukratko predstaviti dakle i vaše udruženje, odnosno vašu nevladinu organizaciju. Od kada datirate dakle i kakve sve aktivnosti imate pored ove večerašnje aktivnosti koju predstavljate ovdje ispred Centra kulture u Lukavcu na ovoj večerašnjoj četenijadi? Pa evo, pošto sam ja njihov član od skora sam ja njihov član, ja baš i ne znam koliko godina, ali znam da dugo godina postoji ta organizacija žena u Bikođama. Evo ovdje moja kolegica, ona to malo više zna. 25 godina. Koliko postoji? 25 godina. Mašala. Eto i ja sam tu od skora. Ja večera samo mijenjam našu predsjednicu Ajku Semić koja nije tu i ja sam joj kao zamjena i kao predstavnik ove grupe. Da, evo gospođo da pitamo, u ovih 25 godina kakvi ste do sada imali aktivnosti sa vašim udruženjem? Igrali smo folklor, onda vezemo, sjelimo skupa, svake srijede imamo sjelo, skupljamo se, bude nas po 30. Ja, onda pjevamo, igramo, imamo muziku neku svoju, tu imamo Eminu, ona nas snima i tako. Družimo se, lijepo nam je, prelijepo. Svašta nešto radimo. I da ja bih samo još dodala i ovo udruženje da se veoma aktivno i veoma dugo godina bavi humanitarnim radom. Znači bave se i humanitarnim radom i eto, to bi bilo tu. Da. Evo cijenjeni gledatelji, dok večeras se rekoše dakle ove članice udruženja da igraju, pjevaju, da se druže i tako dalje, ova vrijedna ovdje Hanuma sa nama dakle je izgleda oko četenije najvrijednija. Gospođo Hidajeta, kako ide četenija? Pa eto ide uobičajenim tokom. Kuha, dok se ne ukuha moramo da čekamo. Vjerujete da će uspjeti? Pa vjerujem, mi smo pametne žene, sposobne i ja tu vjerujem. Ukuhat ćemo ga dok ga ne ukuhamo. Evo možete li ukratko objasniti kako, na koji način četeniju pripremate i koliko vremenski će dakle trajati priprema četenije? Kilogram šećera znači i jedna čaša vode, to se ukuha dok ne promijeni boju šećer, doda se limunov sok, i još ukuhamo dok ne porumeni, onda izlijemo u tepsiju da se hladi, to je brzo da se to hladi. I pravimo sad, skupimo taj šećer i onda radimo ga, prebacujemo ga, malo razvlačimo, da se stvaraju konci oni. I onda idu sve žene u krug da to malo još, kad ohladi šećer, da to malo još iskonče. Jeste. Onda idemo na brašno, uprženo brašno i tu se još on doradi, i eto, ako uspije, bit će to baš onim vlaknima tankim
i tako, mi to zamišljamo da će tako da bude. Je li mora definitivno biti 1 kilogram šećera ili može se i više? Je takav idemo na 1 kilogram, a sad onda vjerovatno više moramo staviti sok od limuna, više možda veća i tepsija i više brašna, a onako ide kilogram šećera, kilogram brašna uprženog i da dobijemo, pa dobije se onako lijepa količina četenije. A vremenski to ja sad, pošto je nama prvi put, ja to mogu otprilike možda jedno, ne znam, pola sata, 45 minuta, koliko tu treba. Ne vjerujem da nam treba 2 sata, ne bi trebalo. Evo večeras kad spremite... A to se kaže po istinahu, zato je ta četenija i toliko zanimljiva, jer po meni ona je pravi đavo neki, ona u nekim momentima ženama se iz društva znalo dešavati, uspije, onda jedan moment ne uspije. Znači ona je baš podmukla, ona poslastica koju mi moramo da dohakamo. I to saburski, polako, lagano, tabijatli. Evo večeras vidimo ovdje, dakle, ispred Centra za kulturu u Lukavcu više udruženja, dakle, pored vašeg udruženja više udruženja. Večeras kada pripremite, dakle, ovu četeniju, šta dalje sa tom četenijom? Pa moramo da nosimo tamo kod predajemo uzorke i on će proglasiti pobjednika. Sad, mi nismo toliko to baš u krvi da smo takmičarskog karaktera, nama je bitno da mi učestvujemo i da stvaramo ovu četeniju. I to je nešto što nije lako napraviti. Lako napraviti ormašcu, lako je napraviti nutmu, ali četeniju, boga mi, za nju treba šlifa. Baš, jer to se mora u momentu, znaš šta s njom uradi, da bi ona dobila onaj svoj pravi, onaj končasti. Ali toliko toga se radi, svi rade tu četeniju, pa ja vjerujem i mi ćemo tu uspjeti. Mislim, ja sam optimista po tom pitanju, veliki. Evo, mi vam želimo puno uspjeha, da vaša četenija uspije i svakako da dobijete najveću moguću ocjenu. Hvala. Iz vaših usta u Božje uši. Amin. Studio. Što ste tu prisutni s nama. Profesor dr. Ejup Ganić, ranije član predsjedništva Socijalističke Republike Bosne i Hercegovine i Republike Bosne i Hercegovine i predsjednik Federacije Bosne i Hercegovine u 2 mandata, jedan od direktnih učesnika herojskog vremena u historiji Bosne i Hercegovine, u Tuzli je govorio o važnim historijskim trenucima koji su prethodili nezavisnosti naše zemlje, ali i izazovima koji su uslijedili u periodu agresije. Javna ustanova Bosanski kulturni centar Tuzlanskog kantona i Patriotska liga grada Tuzla upriličili su javnu tribinu pod nazivom Od referenduma do Evropske unije. Nekako se u ratu puno dolazilo i sad kad god imam prilike u miru da dođem u ovaj grad, fino se osjećam.